Ti Masakbayan. Maligayang pagdating sa Timasakbayan, Itapapagayam. Parakan ka, Feli. Anya mananday ta, Marlon. Ginatang ko ang merienda, parakan ka. Nakita namin adi ka pa'y nagmerienda itay. Anya ko maitakan ka no sa anak ka nagmerienda. Nang tedak lang iti merienda. Ngam na pudot mo tanti ulom. Disturbo kan tumat ngamin. Kasano ko mamadisturbo ka? At awan matar-aramidem. Inton sumaro no, di kan mangtad iti uray anya pa'y kanya. Saan ko akasapulan dagita? Di nak malapdan. No kayat ko timangtad kan ka. Kas kanayon ko ngay bagakan ka. Saan ka mapukawan itinamnama? Aging ka saan ka pa'y anak asawa? Anya? Oh, para kan ka, Aileen. Anya day ta, Feli? Ay, jak amo no nya tilinaon day ti asupot. Basta makan. Aguray ka. Day ta jay nakitak nga iniggaman ni Marlon itay Iso nga agpaiso. Kukwamon. Kanam kit di. Kakaisunang adamang tad iti meriendam. No inal daw laang akasta, makatipid ka, beshi. Anyat amo kay. Amang ano damat inlaok day di alalaki iti day tamakan. Anya ko matilaok na, aber? Amang ano, ada inlaok na pang paamo. Ay, nakabutbutang. Sikakit di man. Advance launay ti panagpanpanmunot mo. No di mo kayat, ibasurak langan. Ay, madi di mo ibasura. Sayang mat. No di mo kayat akanan, mudtoy, tasyak timangan. Libre ko naman. Itay pa'y asurut-surutan naksi ka, Marlon. Apay ka di aya? Agindantan nga agawid, Feli. Aglugan naklangan iti jeep. Narigat ti aglugan iti jeep ita. Napunno ta pa nag-ieskwela manen. Ado ti estudyante. Di ang taksi Uray dagiti taksi. Napumpunno mo't lang. Among si Kamarlon, jakon magustan ti kastangar aramidam. Apay nga minanapudot ti ulong kanyak. Datantikit kita ang dagiti tattaw dito kay Sada. Adaywan nakman. Amang ano panunutan da anubyo ka. Talaga ka di mo kaya ti makigiddan kanyak? Adamat motor ko. Mabalin nga itulod ka ije balayo. Tas sidaglaang mat ije balayo ti pagababangak. Di mo ipilit ti kayat mo. Naimbagak ajak kayat. Jak kayat! Sino tinagluto iti sinigang nanang? Ni tatang mo manen Talaga na imas ti luto tatang. Ay na, di mo ibagat ti kastanak ko. Ang mga no agselos ni nanang mo. Ay saan iti anya aga po nga agselos. Kay kayat ko kit di tapno saan akon amabannog nga agluto. Adda kamutin nga agluto lakay. Silpon mo sa maday jay fele. Ingka kitaan no asino ti umawawag anak ko. Sana nanang? Kasanaw no importante ti ibaganakan ka. Ay na, sigurado at ipapansin akatrabahwak manunday tatatang. Nukas ta. Adag papapansin kan ka ichay. Ituloy tay kitintimangan. Di tayon pagsaritaan ti maipapan iti day ta abanag. Adda masurunak iti day di ang Marlon. Marlon, ading ko, anya nga oras ti trabahom ita? 8:00 manang lay ka. Apay ka di? Ay, makigidanak nga rudan kan ka. No kasta. Agawid kan manang? Kapilitan Amumat nga awan ti kadwan ni tatang ijabalay. Naimbagkit ti tay manugot makiturugak dito boarding house mo iti may sa Arabi Sakbay nga agawid ka. Mabalin ka di agpatulong manang. Anya day jay? Kaduain na kumagumatang iti sabong. Sabong? Ited ko iti pagdatdatunak. Ay katuan mabalin latamat. Day talagayam. Naimbag abigat mo, Arlene. Kastamat kan ka, Marlon. Ni Feli? Ay, awan pa'y mat. Ni, apay ngay. Aglangan ka di tigayem mo ita? Para ka di kan kwa na day ta sabong? Win ko ma. Kunak tumat. Di ka madanagan. Saan nga aglangan tigayem ko? Mala daw lang basit. Tada napatag ngayon lakad na. Kasta ka di? Di suklatan dagiti sabong iti lamisan na.
Sige lang. Ibagaktukan ko na si katinangted. Tulungan nakman iti gayem mo. Di ka madanagan. Tulungan ka ni Feli, Marlon. Sino tinang ibati iti sabong iti lamisaan ko, Arlene? Ne, adda ka matgaya man, Feli. Ni Marlon, tinangtad iti dayta sabong. Para kanukan ka. Talaga mo, tayo dyan lalaki. Mano abulan piman ang nagpapapansin dyan tao kan ka, Beshi. Pansin naman piman Madlaw adakkel ti panaggusto ni Marlon kan ka. Sana pa yan nakasagan ang makirelasyon. Narigat ti mailawan. Sikakit dimat. Saan adakas no ikam iti tsansa dyan tao? Kasano no ikak iti tsansa? Kat isunto pa iti agbalin a parikot ko. Saan mat siguro? No para kanya kat nasaya at atao ni Marlon. No kurso nadam dahi a Marlon, sikan ti agpaaram kan kuana. Anya? Saan mat amabalin ti kasta ka panunutam Apay asyak ti agpaaram kan kuana, kat sika nga ron ti kurso nada na. Pagpanunutam na saya at Beshi. Anyat amom, amangan no ni Marlon gayam tinaytoding para kan ka. Agyaman nakitisabong nga intad mo, Marlon. Awanan yaman na, Feli. Pasensya ka na. Amok ama diti pa nagsasaokan ka iti kalabas. Anya kalakit din na ya. Okay lang, Dayjay. Saan ka di ngayong bagakan ka? Asa anak ama pukawan itinamnama. Aging gaasan ka pa yan nakiasawa. Talaga lang, Udno day tanging bagat. Isong aging gaita. Papansinak latakin ka. Sikat talaga. Sige. Agsubli akon iti lamisaan ko. Kaamangan no makita nak ni boss. Mabit lang. Ada ibaga? No, okay lang kan ka. Agiddan ta ko mga gawid inton madamdama. Itulod ka ni Jabalayo. Panunutak pa'y. Apay panunutan pa'y lang. Nasayata ka tao. Lusakti ka duwam. Tawanda ka sa mapasamak kan ka. Oo, sige man laangan. Umanugot akon. Agiddan tang agawid inton malam. Ngam, diretso awid Una, awan mo't sabali papananta. Uy, naimbagpaykan ka, tadagit itad iti sabong. Ay nasusan. Anya ko mano inikandak iti sabong. Kuma, adamot mangtad kanyak iti sabong. Awan ka di pa'y boyfriend mo, nga iso kumati mangtad iti sabong kan ka? Awan nga rod. Awan to pa'y agaram kanya. Dahita kinapintas mo, awan pa'y nagaram kan ka? Imposible. Awan nga rod. Ay, kaano nga tangad da agaram kanya. Orayam laeng, dumtang tumat laang ti lalaki, ama ikarikan ka. Nay, Pele. Sino talalaki akadwam? Naimbag nga orasyo, tata. Ni Marlon, tatang. Nobyom? Ni tatang mat. Gaputay niyam amok kada kayo? Nobyo kon? Agar-aram pa'y laang ni Marlon. Ramjak pa'y inaklon, tatang. Isumat lang ti pagturungan na. Malaag tungaw ka, baro. Agyaman ak, tata. Sige, panawan kayo pa'y ditoy. Mangirwarak lang iti kapikan tinapay. Ay, siya ko nanakaw. Siya kun tatang. Agtugaw kay ket didi tatap no maam-am mo yung mat ni Marlon. Sige nga ron. Aguray ka. Kasla pamilyar ti rupam kanyak, Kasla nakikita kan. Border nak ni Nana Tarsing, tata. Wayne. Ay na. Malagip kan. Unahakon kay. Sa dino nga itinagamamuan nyo iti anak kaw. Kanayon ang lumabas ni Feli iti pagababangak iti angkel. Kat tinagaplayak, isumad gaam ti pagtrab-trabahuan na. Talaga mat ni gasat anya. Hala, ituloy mo lang ti panagdaton mo iti anak kaw.
Masigurado nga danamnamam ken kuana. Adda ako, lakay. Nay, apay matanarabian ka bakit? Pilang nga road. Ne, asino ti akin kuko iti day taasabong? Ti anak ta, bakit? Kayat mo asawan. Adagdap daton iti anak ta. Wen, timay pay dito'y balay idi awan ka. Na, inrana na pa'y muti kaawan ko. Ay, gwapo ka di mutlaan. Wen, ada itsura na. Nuugali ti saritaan. Kasla na singpet mat. Asino mo't ngay day di alalaki. Ni Marlon, bakit? Ti agab-abang iti balay apapaabangan ni Tarseng. Kano gwapo di nakitak nga agab-abang ijay. Ay, kat isuday jayin Ay, kat sa dino tayan di Fele. Ada iti silid na. Anyat ibagam kan kuana. Ibagak ngayam amunak mutkin ni Marlon. Nagsaur. Si kalaang tinyam amunakan kwa na. Simangpag kayo matgayaman, nanang. Kasangsangpet ko laang. Kuna ni tatang mo, adda ka no inyam amumkan kwa na alalaki. Ni Marlon dayjay, nanang. Apay ka di? Iyam amunak mo't iti sutor mo, anak ko. Saan amabalin ani tatang mo laang tiyam amom? Ay, katwan Nairanamat ngamin nga awan kayo itay. Ibagam, taumay tumanang, taagkapi dito'y balay. Wen, nanang, di kay madanagan. Ibagak to day taken kwa na. Kasta, tapno maam-amok mo't, kan makasaritak mo't iti personal. Anya jay ko nang may bagam, Feli? Mapan ka kano ijay balay inton malam. Apay? Kaya't nakaamam-amo ni nanang ko. Isutisang kay baga na kanya kidikalman. Mapan ka kano makikape, tapno makapagsarita kayo. Awan mo't ngamin, idim may kay balay. O sige, okay lang kanya. Di bali tasak tumanan ti mangitulod kan ka. Okay. Wan kayam. Ibagam kay ni Arlene Tagigiddan tayo amangan inton 12:00. Ilibre kayo itigayam mo. Ni, saanan? Urnongam ket diti kwartam. Sana masapol nga igastusan na kami itigayam ko. Okay lang kanyak. Sagpaminsan lang, mat. Sige. Sikati makam mo. Kumusta ka mutan, Marlon, nakong? Nasayat, mat. Nana. Damag ko kat nagamam mo kayo kano iti anak ko, iti kumpanya pagtrab-trabahuan niyo. Wan nana. Kanayon ko makita ti anak nyo, tunggal lumabas iti pagababanga. Awan tured ko idi makisarita ken ko ana. Diyak yung pagarop, at tinagaplayak, kat isumat gaan ti pagtrabahuan na. Talaga akas ta siguro tigasat. Ayun gayam, di nakapay inaklon ti anak ko. Saan pa'y nana? Makatawanan ngagpapapansinak ken ko ana. Agkape tayo pa'y. Pele, agtugaw ka man pa anak ko. Apay ka din, nanang. Apay ngay, adi mo pa'y lainaklon ni Marlon. Makatawon mo gaya mo ngagpapapansin kang kanak ko. Ni nanang mat. Dumtang to kadilat ta dayta. Ay na, Feli, no siyaktisi ka, sungbata mo ni Marlon. Ni nanang mat. Ang mga no agawon pa'y ti sabali. Saan ka mapasamak dayta, nanang? Tasyak ti ay ayatan ni Marlon. Saan nga agpaagaw dayjay? Ay na anak ko mapmapanen ti tawon. Manumutan ti tawon yu kin ni Marlon. May mayat kumaan no iti kabiitan a panawon kat makiasawa kamutun. Tapno addamuten aw-awiren mi nga apo ko may. Ay na, bakit? Ay, day tamanan ti ibagbagam iti anak ta. Inaldaw samat ta nakas ta. Siyempre, idi pa'y akayat ko ti maadaan iti apo ko lakay. Umapalak kadagiti ko kumaray. Nakalimadan iti apo ko, idinto ta siya. Oray may sa awan pa'y. Ay, unay ka na yan, bakit?
Dumtang tulat ta ka, day. May mayat latano dumtungan iti kabiitan na panawon, lakay. Bumak da taon. Di ka kadiaga pura, bakit? Kasi tinakunakaon. Dumtang tulat ta. Agtal na kayon adwa, nanang, tatang. Ang mga nuririn tumanan ti papananday ta asaritaan nyo. Nasayat kayo matan ka ni Marlon, Beshi. Kasano mat anay bagam ti kasta? Wen atag sarsarita kayo matan. Sweet kayo, paano daduma? Sana kasi di akas laangin lang ni Marlon ken ka. Awan mat ket di ti makunak ken kwa Beshi. Kas makita ket, nasaya at matatao. Ket, kaano nga ro da sumbatan? Dayta tijak pa'y sigurado. No siyak ti sika, aklo namon. Mapanan ti tawen. Agyaman na. Tay manugot ka nga agdayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan kat kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget ko. Sigurado ka, amang ano maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw timbayad ko ditoy. Awang gayam. Sakbe amangan ta. Anda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? Kaano ka di asong batan na? Agyaman na. Tay manugot ka nga dayta iti dayto a restaurant. Awan ti rumbang apagyamanam. Anya ti makunam iti pinilik a restaurant. Nginginaon sa mo ti makan dito eh. Nukit kita ti in-serve da makan, kasla pang sosyal. San met? Eksakto lang iti budget. Sigurado ka, amang ano maibus mo ti sweldo. Saan? Swildok lang iti duang aldaw ti may bayad ko dito eh. Awin gayam. Sakbay amangan ta. Adda ko makayat ko asaludsudan kan ka. Anya day ta? Kaano nga asong batan na? Ha? Adda ka dinamnamakan ka. Adda ka di marik nang apanagayat para kanya. Kwa, Marlon? Adamot kit di? Ha? Kayat ka di asawan day ta. Nga awata mo ti ayat nga itatdaton ko, Feli. No aklunan ka, saan ka nga ta agbaliw? Awan to nga ta ti pagbabawya? No aklonan na. Ikarik nga awan to apulos ti pagbabawyan. Sige. Aklunan ka nga rodan, Marlon. Ngam pangaasim, paaramidam ko ma, no ano niya tiin ka rin kanya. Augusta, friend, da kayon ka ni Marlon? Inaklon kon ti panagayat na. Ay, imbag man. Ngam siya, awan pa'y kaayan ayat ko. Kasi tinaibaga akon, awan mailawan nga agaram kanya. Si Kamot, nagpintas kang tupay. Kas nakon, imposible nga awan agar-aram kan ka. Awan nga ron, di urayam, adan tulat ta dumteng. Kanon tupay? Basta urayam. Sapay kumaat ang mauray ko. Ngamin, mabuti nga ngagbaak. Ada ako nanang. Ada in take out ni Marlon amakan para kada kayo. Ay sus, nakababain mo't kunkwa na anak ko. Diyak ko maalaan, ngam impilit naman. Ala, idisumdit taramanan minto inton madamdama. Adamadlaw ko kan Ha? mayat ti isem mo ang naghawig. Kumusta nga iti date kin ni Marlon? Ada good news ko kada kayo, nanang. Ibagamon no anya day taagod nyo sa anak ko. Da kamin ka ni Marlon, nanang. Ha? Anyat ko naman ako. Ulitin man. Kunak, da kamin ka ni Marlon. Inaklon kon ti ayat nga idatdaton na. Ay na! Ay, maragsakan naklaon ay para kada kayo anak ko. Kaano nga ron nga kasar kayo ngay? Ninanang mo, kalay sa adagos man ang tibagbagana. Ha?
Excited lang, matanak ko. Kaya't ko ngamin amapadasan, no anya tirik na ti maadaan iti manugang ken apo. Hello, Marlon? Kamusta kayo matan kadatatang dita, manang? Nasaya at latamot ading ko. Nakaawag ka man? Ada good news ko. Anya dayta? Madlaw ang naragsak ka unay Nobya kon ti babae nga istorya kada kayo iti, manang. No kasta, sinong batan na kan ni Feli? Wan manang. Ay na. Naragsakak ita, manang. Di, at ganado ka nga agtrabaho inton bigat. Siyempre, makita ken makadwak manin ni Feli. Ala, tratuam anasaya at tinobyam. Liklikam dagiti bambanag ang mabalin a pagsakitan tinakam na. Tapno maliklikan ti apa. Wan manang. Laglagi pagdagita ngayong bagayo. Mayat ti kasta a kapanunutam, ading ko. Agpadameten nga adan kayo iti husto nga edad. Di yu pagbalinan nga ay ayam ni ayat kunakmanan. Ni ading mo samot jay mawag lay ka. Wen, tatang, Anya timbaga na. kasta una tiragsak na. Tainaklon ka nun ti babae, anabayagan nga ararapaapon na. Day kunam nga agnagan iti Feli. Wen, tatang, isumat tisang kaistoryan ni Marlon, no kasta makiturog ak ije boarding house na. Ay ket mayat nga rudaan wa damet ten nobya na. Hindi pa nga ibagbagaken kwa nang agbirok meten iti manugangay. Wen nga rod, tatang, awanan ti pagdanagan nyo. Tano mga sawan ni Marlon, di adnanton apo ko yo. Ket si kangay. Talaga ka di nga awan plano mamakiasawa. Ay na, tatang, sana balin. At damat ni Marlon amang ted iti apo ko yo. Isulaangan ati urayan nyo. Sa dino tinaga pa, Marlon? Nakita ka rin ka itay? Napanak imatang iti meriendam. Ha? Inggatangan ka iti paborito maabananak yo. Agyamanak ha? Kanamet nga minan Tapno saan ka amabisinan kabayatan ti panagtrabaho. Sapay ado ti impaarambin ni buskan ka. Wan nga rod. Kasapulan na kano ngamin dagito'y a report inton bigat. Mukla ko madayta trabaho. Tulungan kan. Saanan? Kabaalak matket di nga aramidan. Agsubliak matan iti trabaho. Kanam dagita ginatang ko Wan, kanak to inton madamdama. Anya jay nakitak, Beshi? Ha? Di ka man agindi di. Nakitak day jay anya. Inaklon mo ka din? Kunak man no busy ka iti report nga aramidam, Beshi. Siyak pa iti kunam. Kabaalak ti agmultitasking anya. Talagamat No maipapan iti kakasta abanag, nagpigsa ti radar mo. Ay, mat Jack ilibak day ta. Ket, di mo pa'y sinongbatan ti saludsud ko. Nobyom ka din ni Marlon? No anya tinakitam kan nangag mo, di iso day tiyayan, Beshi. Ay na! Kunak tumat! Congrats ka na kayo, adwa. Kaano nga rod tilong table? Di mi pa'y napagsaritaan ti may papan iti day taabanag, Beshi. Agurnong kami pa'y Narigat samot ti makiasawa, no awan ti husto nga urnong mo. Nakaumay ka mat, Marlon. Ay, awan ni Feli. Adda na patag-alakan na ita. Saan ka di nag-text kan ka? Nag-text, tata. Angam saan nga iso ti gagarak. Anyat kaya't mo asawain? Kaya't ko ti makisarsarita kada kayo kininana. Awin gayam. Ato yo, pasarabok para kada kayo. Ay na, saan mat ang masapol nga andamakan nga isang patmo? Tunggal umay ka dito'y balay. Okay lang, no awan. Agtugaw ka, ta ipapudot ko ti kape. Wen man nga rod, angkel. Kaya't ko ti kapeyo dito'y kat. Native a kape ko naman. Ay katuan
ta isumat ti kayat me kaninanam. Ay bagat, aglisi ka man, ta ipapudot ko ti kapay. Apay, anya ti aramidin ni Marlon dito, lakay. Di nan samot amo nga awan ni Fele. Amo na bakit? Apay nga rod nga imay. Kaya't nakanumot ti makiis-istorya ka data. Kasta, Uy, isumat ti kunana. Ala, mangirwar ka man kit di itinaling ta kamote. Isu ti ikapime, iti soon to be my son-in-law. Oh, amom lakay. Isulaang man tinagbalin ang nobyo ti anak ta akasta. Jay ex ni Feli idikit saan akasta. Ewan, tama nagbabain mat ni Ador. Ang nasimpat matay jay. Talaga laang siguro asan nga isudakan ni Feli ti para iti tunggal maysa. Ala, saan na dahi ti pagsaritaan ta? Apay ngay. Tama nga numangag ni Marlon. Katanya pa'y ti panunutan na. Imay kanumat ni Marlon dito'y balay itay awanak, nanang. Nanak ko. Anya nga'y tinaramid na dito'y. Nakiis-istorya ka dilaan? Katuan, nagmalmalam da nagsarsarita kin ni tatang mo. Ala, ang mga no kumkompormimot tan timbagbaga ni tatang kankwana. Day ta ati jakam mo. Busy akmat ngamin itay. Ngamayat mo ti kakatawaan dado. Saan ang nangyarwar ni tatang iti arak, nanang? Saan ata daak? Ay, kunaklakit din o binartak ng tinubyo. Sapay saan nga manginom ni Marlon. Nakarik na siguro ni tatang mo Iso adinak imbaon agim matang iti arak. Nasayaat mo to kasta, nanang. Ang mga numasobraan dakit di. Ay, gayan. Saan pa'y analpas ti laklakad ko? Mabalin ka di ada kayon tun ti mangipila ka dagiti apapeles iti opisina na panak itay? Ay katwa na anak ko, mabalin lata. Siyak tong timapan, tapno saan ka nga aglangan iti trabahom. Sika magayam day tabarok. Apay, Agpatulong ak kumakada kayo, nana. agpatulong. Anniversary ni kini Feli inton Sabado. Ne, nagbiitan. Itaan nyo ti petsa, nana. Anniversary mi inton umay a Sabado. Ay, wunan niya. Ay, nanalipatak matan. Kat anya atulong ti kasapulam. Kaya't ko kumasurprisahan ti anak yo. No kasta, agluto tayo. Saanan? Agpa-deliver tayo layangan. Tapno saan kayo ang mabannog? Ay, katun Angam nagasgastos samot no agpa-deliver tayo. Okay lang kanyak. Para matitinobyak. Nana. Anya nga tati kaya't na regalo? Saan matkit di anapili ti anak ko? Uray anya ditan. Inapatag kat nagkapo iti puso. Kwa ko nana. Okay lang ka di kada kayo? Mag-propose ako ni ti anak yo? No kasta, ikasar mo ti anak may. Uwan, no manugot kayo. Ay katun abarok. Apay kit dinasaan ngay. Hello, Manang Laika. Anyat masapul mo, ading ko. Anniversary mi itinobyak inton Sabado, Manang. Ka? Anya nga tati mayat a regalo para ken ko ana. Mabalin mat nga alas. Kas ko maitik kwintas. Ayam si kaman, numanot ti budget mo. Panag ko na, Manang. Magustuhan nga ta ni Feli ti kwintas. Ipadas mo lang ta, Huwag man nga rod, Manang. Barang magustuhan na. Hello, Marlon. Pasensyakan, Feli, Saan ka masuko nita? Ha? Apay ngay? Medyo matitirik na. Naimbaglaan yan. Tapos nag-day off nak ni boss ita.
O sige, anong sakpay lang nga rod taglugan iti jeep? Pasensya ka na. Bumawi ako ito na imbagana. Wen, okay lang ang kanya. Maawatan ka. Ala, bay nga ro din, taginanak. Wen, agin anak ka, kan agtumar ka manan iti agas mo, ha? Nagtumara ko ni tay. Sige nga rod, agin anakan. Ida pa kon ti cellphone ko. Tamang rugi manan ti trabaho mi. Hello, Arlene. Marabyan kami ita. Anya nga oras amal pas ti trabaho yo? Alas 7 iti rabii. Masaya at matkit di na marabiyang kayo. Saan kami paingamin ang nakaset up dito eh? Di ka matanagan. Pag-text sakto ka no nakalugan ni Feli. Agyaman ako na ititulong mo ha. Awanan niya man na. Oh, paypayapayan na kung tigayam ko. Idi po kung ti cellphone. Narigatan. Amang ano makadlaw day chay. O sige, agyaman manen. Bye! Nagaduti in order ni Marlon amakan, bakit? Wen nga rod lakay. Ay, mga no saan tayo maibos na ita. Adda pa'y matkit dibigat ah. Ayun gayam sa dinungay ti ayan ni Marlon. Diyak mo't makita. At day jay ruwar, kasarsarita na tigayam ni Fele. Ang mga no paawi din jay anak ta. Siguraw. Oh, Marlon Barok. Anya nga ay, agawid ka din ni Fele. Nakalugan ka nun, nana. Ay kat, idepan tayo nga ruden ati silaw. Agtugaw kayon ado. Siya kunti mangidop iti silaw. Isaramat lang tiri daw, bakit? Wen ka di, danag mun ay alakay. Akay nga. Nakaidap mo tong dagiti silaw di tabalay. Awan mo't nadakdakamat dananang kantatang apapananda ita. Imposible ang nakaturog dan kat nagsapapay laang. Charan! Happy anniversary! Happy first anniversary ka data, Feli. Kunam kanyak ama ditirik nam. Kung kunaklaing day jay, takayat ka sorpresain. Kaya't kung agbalin nga espesyal day ito nga aldaw para ka data. Kaya't kumatlaing nga lain day ito agundaway. Tapno. Ha? Will you marry me? Sigurado ka ka di, Marlon? When? Sigurado ak. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Sapay la kuma, tauman nugot ka nga agkalaysa ta. Will you marry me? Ha? Sigurado ka ka di, Marlon? When? Sigurado akon. Sikat ti babae akayat ko nga ikalaysa. Ket sapay la kuma, tauman nugot ka nga agkalaysatan. Yes, I will marry you. Agyaman aklaunay, Feli. Nangagmula kay. Ayun, bakit? Ala, rugyan tanti agsapol iti buryas nga iwanan ta, bakit? Happy first anniversary kada kayo ka ni Marlon, Feli. Agyaman ako na, Beshi. Nakitang dagiti ladawan niyo nga impost ni Marlon iti Facebook na. Plano yung gaya man tagkalaysa? Uwan, napagsaritaan minti may papan iti day taabanag. Ay, sana all manan. Si kakit di man. Aklo nam nga minan di ibagbagam nga agdat-daton kan ka. Ne, apay asyak manan tinapanan ti saritaan. O sige, ditan pagsaritaan ti may papan iti day taabanag. Ang mga no isupay day tati pagsakitan tinakam mo kanyak. Yeah. Tatang, nakaidasara ko iti kanan tayo. Tatang, Wen, nangagaw. apay nga rod adi kay umay diti kusina. Lay ka, anak. Apay yung tatang. Apay akas na titsura yo. Nasakit ti barukong ko, anak. Jak maawatan no anya ti marikriknak. Anya, kaano pa'y? Iti agsapa. Kunak no nabanugak laeng. Di mo't lagkalman. No kasta nga ron, mapantayo adagos si ospital. Ang mga nanyamot kanday ta. Awagam ni ating mo.
Wan tatang, ngam ito madamdamhan, ha? Urayin naklabiit. Ala, akti wallet ko. Mapantayo ni Diyos ospital. Oh, manang. Ada ka di trabaho ita, ading ko. Awan manang. Adak ita dito yung office. Apay ka di? Ay, sige. Awagan kan tulaangan, kalpasan ti trabaho. Mabalin mo't nga ibagam ita, manang. Madamdaman tulaangan. Ibagamon. Diyak mo't lang may pamay sa ti atensyon ko iti trabaho no ada sa bali apang panunuta. Kwa, Marlon, ada kami dito ospital. Sino tina ospital? Ni tatang. Anya tinapasama kini tatang? Kanat asim makit ti barukong na. Angam, awan pa'y matimbaga dagiti doktor. Ibagam no sa dino nga ospital deta. Taumayak itamat laeng. Sa dino tayo ni Marlon, Beshi. Remor mat itay. Ni, saan anak pakada kanya ka? Agdardaras mat nga minapimanaw. Apay nga ta? Dahil ti ka mo. Ngam, nangag ko nga da kasarsarita na iti cellphone na itay. Amangan ko no adda emergency. Sapay di na replyan dagiti text ko kan kuana. Ano usam nga orayon, Beshi? Ag-reply to ka di. Ada akong tatang. Ita mampay, asan ani Marlon tinangitulod kan ka dito'y balay, anak ko. Busy ni Marlon, tatang. Bise, Wan, tatang. may sa kumpanya ti pagtrab-trabahuan yaw. Saan ka dahi? Wan, tatang. Sa bali mo ti department a pagtrabahuan na. Kasta ka dahi? Nay, anda ka ba't gaya mo, anak ko? Bala, ginanakan, tagidasara kun iti pangrabyan tayo. Da kayo pala ang ni tatang ti mga nanang. Sana ka mabisin. Na, itaman pa'y. Ina ko ni ti si Red ko. Kaya't kun ti aginana. Ne, Apay lakay. Anyat na pasama kiti anak ta. ay, uray siya. Jak amaw, bakit? Tila ang amaw. Kahit saan ani Marlon tinangitulod kan kuha na itay dito'y balay. Amangan mo't no nagapada. Anya kumangay ti pagapaan da. Hello, manang. Kumusta ni tatang? Adanas kan ang mabayadan ading ko. Dakkel agatad, kat kurang ti kwarta. Mano ti mabayadan? Kita ang tinsend ko iti messenger mo. Sige, takita ak manang. Pasensyakan kurang mat ngamin ti kwarta. Saan pa'y mat abinayadan ti gayem ko ti utang na kanyak. Ada savings ko. Ngamkas na ko nakitayan. Kurang. Ngayonam ko ma. So katak tumatlaan. Dakil mo't gayam ti babayadan, manang. Win nga ruhod. Angam, ano santan tinapatad. Agimbag ni tatang. O sige, ag-withdraw ak sakbay nga umayak di manang. Ala, urayin dak dita. Makadlawa kon Marlon. Anya ti kayat masawan. Sino di mawag kan ka na minsan nga aldaw? Dayjay, Sino dayjay kunak? ni manang Laika. Anya timbaganakan ka? Kan sigurado ka kadi, ani manang mo dayjay? Kaano pa yan nagulbudak ka? Anya nga ron timbaganakan ka? Apay adi mo maibaga kanya? Ada ka di ilimlimod mo? Kuang amin, Direct saan nakman si ka, Marlon? pasensyakan. Nuen limit ko ti may papaniti da ito abanak. Mabainak namin kan ka. Anya nga ron dayjay? Alan, ibagamon. Na-ospital ngamin ni tatang. At pinagbayad ko ti ornong ko, para ko may ti kasarta. Ano niya? Apay nga ron na italaan nga imbagam ti may papan iti day taabanag. Gapo ta mabainak kan ka. Diyak kaya ta madismaya ka kanyak. Sapay la ko matadinak guraan. Anya jay ko na ni boss? Aglangan ka ton bigat? Apay mo't friend. Ada decho ka ni Marlon? Kapilitan nga aglangan na. Apay mat! Sumurot ka ni Marlon ni ospital. Ha? Sino
Anya tinapasama. Ningarod tatang na. Jak among mano alawas gaya mo nga di ospital. Inlimod na ngamin kanya. Kaibagbaga na lang idikalman takinumprontak. Isumit lagaya matunggal makita kat kasla problemado. Day tangarod beshi. Naimbag marod ko man imbaga na kanya. Nagilimod mo. Inuray na pa'y ang makaungatak kwa na. Ala, kuyugom to nga rod. Kat ibagam to latta no anya ti maitulong mi ka ni Arlene. Kaduak ni Feli, tatang. Kaya't na kayo ang makita. Ay, kumusta ka na, Feli, balasan ko? Maragsakan ak unay, tas sinarungkaran na. Nasaya atak matlatta, tata. Agsarsarita kayo pa ya. Kasaritak pa nga umanan ni Manang Laika. Ay, Kumusta kayo ngay, tata? Kumusta ang tirik nayo? pagyaman at iti apo. Mariknak nga inot meten nga subsubli ti pigsak. Nagpaimbag kayo. Tapno makita yu pa'y mata, dagiti agbaling to nga apo ko yu. Kano ay ati kasaryo iti anak ko. Umadanin, tata. Orayan mi lang ti panagimbagyo. Mangan kayo kadagiti nasusustansya amakan. Kanto maran nyo dagiti agas yu. Iti kasta, daras kayo nga agimbag. Kita ading ko, mayat ti isam ni tatang. Kabayatan ti panagsarita da iti nobyam. Wen nga rod, Manang. Ay, kaano nga'y gayam ti kalay sayo? May tantan pa lang, Manang. Naksayan mo ti kwarta para kumaiti ka sa rami. Ay, pasensyakan Amumot. Awan ti sabali nga amok amabalin ko nga asitgan no di si kalaang. Amawatak, Manang. Imbag man, taimman nugot ni Feli ang maitantan pa ilaang ti kasaryo. Jak pala na ibaga, Manang. Ngam amok amaawatan na ti sitwasyon. Sapay la ko Di ka madanagan. No adda agbayad iti utang da kanyak, wano maalak ti sweldok, mangtedaktuken ka. Isublik ti kwartam. Saanan, Manang? Agurnong kami manan, ha? Naimbag kanyak, tawan ti asawak kan anak ko. Awan ti daduma apaggastusa. Sapel ako matamawatan na kiti ipagak. Anya dayjay aya? Okay lang kadikan ka? No may tantan pa lang ti kalay sata. Okay laan man. Sigurado ka? Wan, kunak lang arudan. Husto matkit di. Tapno, dumakal pa'y basit dagiti baboy apakpakan ang dananang kantatang. Agyaman ako na itamaawatan. Di mo matlagayatan tinapasama. Kan may mas importante ti panagpaagas ni tatang mo. Makauray day ta akasar. Di ta agapura. Dumtang tulat ta. Nag-aasata ka talaga. Ngamin, man nakaawat ka. Bulaen nakmanan. Ala, agawit takit tinta ni Romabiin. Sigurado nga agururay yung dananang kantatang ijay. Anya ti ko na ang Feli anak ko. Maitantan ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang, Nay, apay ngay. na ospital namin ni tatang na. Katdakal agatad di binayadan da iji ospital. Nagastos na ti kwarta para kumaiti panagkasarmi. Kaano pa'y ana ospital ni tatang na? Nabayag nga rudan nanang, ngam kam amuklaan, takaibagbaga namat kanyak. Kinapod nuna, naggapuak ita iji ospital. Ay, kaasimot. Wan nga rod nanang. Sapay la kuma, taagimbag matan. Day, asino ti pagsasaritaan yung agina? Asino ti na ospital? Ti ama ni Marlon tatang. Apay ti ama ni Marlon? Agsakit nga rod. Madama nga agpapaimbag itan. Ay, ano kasta? Talaga masapol ang maitantan ti kasaryaw. Tamas importante ti biyag ti agbalin akatuga nga manak ko. San abali ti kwarta tamasukatan to. Agpada kayo mat nga dan iti trabaho. Makaurnong kayong tumatlaang. Kumusta nga itinapanan niyo idikalman?
Okay, Mat. Nakasaritak ti ama ni Marlon. Kat ininot mat kanon nga agsubsubli ti pigsana. Di rimwardan. Saan pa'y? Amang ano, intun sa maruno pa'y alawas. Madama pa'y lang agpapaimbag ni Tata Goryo di ospital. Nasaya at mat nga rod lukas na. Tapno saan nga isupay a pagparikutan niyo? Wan nga rod. Ay, wan gayam. Anya iti imparamid ni Sir Eddie Kalman. Siyak tinang iparamidan na iti report adi mo nalpas. Ay na, agyaman ak unay abeshi. Naimbaglaangan. Ta naadaanak iti gayam akaskan ka. Si kakit dimat. Agpalpalak manandag iti lapayag ko iti kasta nga imbagam. Pudumot, beshi. Diyak ilibak. Tatalagamot ang mapagtalkan ka agayam. Remor ka din ni Tata Goryo? Wen. Idin na minsan ngal daw. Nalipatak matan nga imbagakin ka. Di adamot ang maintenance na. Anda nga rod. Sapay nagningi na ti agas na. Anong sama? Tinapatag, agimbag ti amayo. Kaasimat no, iji ospital ti agbali na balay na. Ay, wen nga rod. Asino ti awang Marlon? Ni Manang Laika. Makapadanag pa ikit di. Song bata mo, amangan mo't no napatag ti ibaganakan ka. Asino ti awag? Ni Manang Laika. Madanagan na kit din. Song bata mo, amangan no napatag mo ti ibaganakan ka. Hello, Manang? Sa dino tiayan mo? Adak dito balay de file ni Manang. Apay ka di? Umay ka man pa dito balay. Makapadanag kamit Manang. Apay ka di? Anyo ti pagdanagam aya. Umay mo lang ang alaan ti kwarta. Nagbayad ang tigayam ko iti utang na. Iso-aso katak ti daduma agastos mo ka ni tatang. Tapno matuloy ti kalay sayo ka ni Feli. Intun umay abulan dayjay. Saan ka? Makapadanag kamit Manang. Kunaklakit din no, at daman ng dakas ang napasama kinitatang. No kasta, matuloy ti kalay sata? Una, ang damatan ti kwartang inter ni Manang Laika. O sarandat ako man ni Tata Goryo ti kwarta ni Manang mo. Nangina dagiti agas ni Tata, saan ka di? Ni Manang pa iti kunam. No saan kong awatan ti kwarta, sigurado adagulitan nak dayjay. Talaga ang nagsaya at ti kabsat mo niya. Sipod pa idi. Sipod pimo sa iti inami. Ison ti timakdar nga inak. Agoray ka. Awan asawa ni Manang mo, saan ka di? Awanan ti plano dayjay makiasawa. Natroma iti inaramid ti ex na. Apay, anya ti naramid ti ex na kankwana? Babaero dayjay nga ex na. Ti plano da idi kat agkalaysadan. Ngamdak sanggasat. Tayin sukat na ni Manang ko itibak nang. Anya? Di tan pagsaritaan ti may papaniti dahi taabanag. Napalabasin dayjay. Nakalipat matan ni Manang Laika. Anyat ko naman ako. Matuloy ti kalay sayo kin ni Marlon. Wan nanang. Nangalaan nyo ngay iti kwarta. Adaintad ni Manang Laika. Apay nga inawat yo pa'y laeng kat dakil ti gastos da iti ospital. Awan na aramidan ni Marlon. Tano di naawatan. Sigurado adagulitan ni Manang na. Talaga suportado ti pamilya na iti relasyon nyo Sobraan, nanang. Awan makunak iti pamilya ni Marlon. Kasuportado damat ti relasyon ni. Ala, kat no agkasapulan danto iti tulong kada kayo, ay kat tumulong kay tumatanak ko. Wan nanang. Subadan nyo ti kinaimbag da kada kayo. Wan gayam. Kumusta ngay matdagiti taraken nyo ababoy? Ay kat mabalinan ang maparti dagijay. Mabali na makita, nana. Mala, inton madamdama, sumurot kanto kanya. Oh, anya ti ko namin tiday ito'y agan? Sigurado ang maibagay kan kadayta. Sigurado ka? Sikamot tan ati agpili, no? Anya ti kayat mo nga isu. No siya. Dahito agawon ti may bagay kan ka.
Sige. Dahito nga rodan ti gatangan tang. Manungay dayta. Siya kan ti agbayad. Tapno saan ang maibos ti kwarta nga intad ni Manang Laika. Sigurado ka? Wan. Idulin mo pala ang ti kagudwa ti kwarta nga intad ni Manang. Amangan no adan to importante apaggastusan tayo. Ada ka din nalayo ang makeup artist para iti kalay sayo? Awan pa'y nga rod. Adam mo ka bakla. Siya kun Manumat ti singir mo, Beshi. Nasyak ti alaan nyo ang makeup artist. Ay, dakkel ti matipidyo, Beshi. Manong nga ron ti singir mo. O sige, agtinulong kamin ka ni Arlene. Da kamin ti mang make-up kan ka. Di oray makanlaan ti bayad yo. Uwan nga rod, makanlatan Mangitugot kamin to iti echo baga pangikan ni. Da kayo bet di man. Pudno ti bagbagami, Beshi. Dayjay lang matiam mo mi amay tulong mi kada kayo. Tapno saan kayong aggastos iti dakkel. Nang rona pa'y, kat dakkel ti gastos da Marlon iti na ospital ni tatang na. Sige. Ibagak to nga rod ka ni Marlon. Ada kayo ti makaamo iti make-up. Sige lang, Beshi. Kabaalan ni dayta. Naragsa ka pa nagkalay sa'yo, anak ko. Congratulations kada kayo, anak ko. Agyaman kami, nanang, tatang. Agyaman kami, Nanang. Tatang. Kablawan kayo, Feli, Marlon. Ti Diyos ti pagbalin ninyo a sentro ti relasyon yaw. Agyaman kami, Tatang. Agyaman kami unay, tatang. At to'y ti regalo kada kayaw. Ha? Ne, anya nga itilinaon dayta sobre, tatang. Katanyo Agyaman kami manan, Tatang. awanan yaman na anak ko. Kamaudyanan na. Natuloy mo't laeng ti kalay sayo. Kahit pasensya kayon No sanak siguro ang nagsakit. Ang mga no mas bongga pa iti kalay sayo. Okay lang, Tatang. Di yung panunutan ti may papan iti day taabanag. Kasaan nyo matanagayakan ti pan naka-ospital yo. Pudno timbaga ni Feli, tatang. Kan may sa. Okay lang kada kami ti simple akalaysa. Di napatag, kompleto tayo. Ay na, agyaman ako na, itaman nakaawat kayo, anak ko. Barok, no okay lang kan ka. Ket ijay balay ko matipag na edan yaw. Ang mga no saan kayo akomportable, no ijay kaming agihan, tatang. Ang damat ka din regalo ni tatang ko adaga para kada kami. Kwa barok. Kay kayat mekit di no ang nad kayo ijay. Tapno adda kadwami ka ni nanang yaw. Sa may sa, kakaisuna nga anak mi ni Fele. Awan ti daduma amang tawid iti balay me. No di da kayo lang. Kanya manan atawid ti ibagbagayo, Tatang. Kwa. Ibagbagak iti asawam. Nga ijay balay langan ti pagnadan yaw. Anya ti makuna, Marlon. Ano siyak? Okay lang, met. Basta komportable dananang kan tatang. No kasta. Ijay kayo nga ron nga ang naed. Uwan, tatang. Basta okay kada kayo. Ay katuan Kay kayat mi manan kaninanang yaw. Agdiin kan bakit? Maladaw tan iti trabaho ta. Sa anak pa nagtrabaho ita. Ne, apay ngay. Nagmadi nga ron tiri ko nga. Anya ti marikriknam. Tsak mauawa. Mauluulaw Agpa-check up ta nga roden. Ang mga nuan niya matanday ta. Agsagana kang kit din ta dapay trabaho. Kasaritak tulangan ni nanang inpon madamdamang. Iso ti kadwa ka mapanagpa-check up. Sigurado ka. Ang mga nuan niya ti mapasamakan ka. Di na ka di pa kadanagan. Kabalak ti bagit. Agsaganak kanta mga numaladaw ka. Sa nabalit damot ni nanang kantata nga kadwak dito'y balay. Naimbaglaengan. Ta dito'y balay dagiti dadakkel mo tinagnaidan ta. Bakit? Kinasarita nak ni Marlon itay, anak ko. Anya timbagana kada kayo, nanang.
itibilin na kat ipacheck up ka. Tamadi ka no tiriknam. Huwag nga ron. Maululaw ak. Amangan mo no agdadagsin ka na nako. Diyak mo na nang. Mala, agpulis ka nga rodan. Tainta agpacheck up. Iti kasta, makasigurado tayo. Mabit lang nanang. Ay na. Masikog sa nga agpaiso ti anak ko. Kumusta ti panagpa-check up yo, bakit? Anya nga itimbaga ti doktor. Good news, lakay. Anya timbaga da ay di ospital. Masikog ti anak ta. Iso akas jay ti marikrik nana. Ay nanukas ta. Adan tumatan apo ko ta. Ay Ayun na lakay. Makabulan ka nung tisikog na. nukas ta nga raw. Aguray talangan iti. Walupay abulan. Una, iti saan nga agbayag. Adan tumutin mangawag kadata iti lula ken lolo. Masikog kagayaman, bakit? Nag-text kanyak ni nanang iti agsapa. Ni nana nga talaga. Inununa anak manan. Wen takinulit ko met ngamin. Madanagan ngamin kan ka. Kat, kumusta nga yung tiriknam? Nasaya at matan. Anya ti kayat mo akanan, tagatangay. Sa anak pa'y amabisin. Nasken amangan ka iti nasusustansya amakan, bakit? Tapno nasalun at kayo iti anak ta. Sa anak pa'y nga rod amabisin. Nagdagulit ka mutan. Ay, ala, unin. Di ka din agungat, bakit? Nadakayat mo akanan. Ibagam lang kanyak, wen. Nasaya at mata nakariing kan, bakit? Ni nanang. Nagawid ni nanang. Napan nagdigos. Agsublim to inton madamdam na. Mabisin ka di? Ay, saan? Mapanak lang biti ti CR. Kaba alam tayo mapaniti CR? Uwan. Padadyak ti anak tayo ton maramdaman. Alalayan ka nga rod, bakit? Marlon, karupro pamlaunay ti anak yo. Isumot lang ti ko na dagiti katugangak. Sigurado ang maragsakan ni tatang. Numakita na ti apo ko na. Di mo mat ngamin intugot ni tatang dito ospital. When tanapan mat iti ayan ti kabsat na, idi pa'y lakalman. Ijayan ang naturog. Aywan. Agsubli ni Auntie Leticia iji abroad. San ka di? Wan. Iso tinapandain tulod ija airport. Ibagam to kini tatang O may to bumisita iji balay. When sigurado dayta. Ay, wan gayam, kaano arumwar kayo? Inton bigat ti malamanang. O sige, ag-text sakto kan ka no kaanong agpasyar ni tatang iti ayan nyo. Wan gayam, ada ka di pagbayad yun diti ospital? Adda, manang. Bagaan naktulat ta, no bilang man tagkurang ti kwartayo. Wan manang, katagyaman ako nay. Magan ka pa ya anak ko. Sabaw man dayto yan, nanang. Una, masapol amangan ka iti nasustansya. Tapno adda didyan ni baby. Da kayo ngay, nahan kayo ka din? Nalpasan Saan kan ariniing taamok anapuyatan ka idirabi Mala, si kamot ti makaamu amangan, taigalgal ko dagiti nagsukatan nyo. Agyaman ak nanang. Agdigos kan tumutan inton madamdama. Adda impabur kon abulbulong. Day, apay ngay anak ko. Kaslamo nagbaliw ti kudil ti anak mo. Kita Apay ngay, nanang. Awan mat dayta idi kalman. Ay, saan anormal ti kastoy ako, Lord, anak ko?
Makatawan pa ila ni Bebe. Apay ngay akas taoy. Ay masapol ang maipacheck up. Ipa-check up tayo nga ro dadagos sa nanang. Adda ka di kwartayo dita. Adda nanang. Magpulis kang arudan. Alaam mo nagitigabit ni Bebe. Kaditay amo numaadmay tanak kao. Uwan nanang. Ala, i-text mo nila kay mo. Uray ni tatang mo. Tapno amuda na pantay di ospital. Sigurado amas daaw dagijay no awanta inton sumangput da. Diyos ko, paimbagam ko mati anak ko. Diyak lakit ti kabala no mapukaw ko ni Caleb. Amoy madanabayag nga rapaap ko ti maadaan iti anak. Na mapayakas ti matan ti mapaspasama. Feli, bakit? Marlon, Oh, anya tinapasamak. sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay di rabi. Anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta. Anya tinapasamak bakit? Sa bali ti kulor ti kudil ti anak ta. Naimbag tanadlaw ni nanang. Awan mo't dayjay di rabi. Ha? Kat anya timbaga ti doktor. Adda ka di sakit ti anak ta? Ando ka no nadagsi na sakit ti anak ta. Anya? Sa dino ti ayan ti anak ta? Andada ka ni nanang ijay ward. Kaya't ko ang makita ni Caleb. Bakit? Kumusta ti apo ko ta, bakit? Masapol ama confine ti apo ko talakay. Ay, anya nga iti kuna ti doktor. Adda ka no nadagsin na sakit na. Kat masapol ama obserbaran. Anya? Nagawid aklaang tamangalak iti ulis nga usaran di anak ta. Ngam, maagasan matlang matkindi ti apo ko ta. Saan ka day? Wala kay. Di tay mapukawan iti namnama. Agkararag tayo latta. Panubok laang daytoy iti biyag. Ala, ingkamankit di mangidadang iti danom ta ikargam iti termos ta alaak inton madamdama. Ala, anya pa'y? Inak mangisagana iti ulis kan bado, lakay. Sige. Ay, sapay lako ma. Tadagos nga agimbag ti apo ko ta. Mangan ka pa'y bakit? Sana ka mabisin. Diyak marik na tibisin ko lakay. Asino nga rod ti mga sikaso ita anak ta? No di ka mangan. Mga anak to ka din ang mabisinak. Apay ay nagdagulit ka. Madanagan at ngarod ka. Awan ti rumbang apagdanagam tamok ter aramidak. Saan mat ang mabalin adi ka mangan? Kumapsot ka no kasta. Pangaasim ta din nakrangrangan. Nagado ti pampanunutak ita. Saan kumamat a kasta? Dumngag ka kumamat kanyak. Maawatak ang madanagan ka iti anak ta. Amin tayo kat madanagan. Ngem di mo kumamat baybay anti salon at mo. Bakit? Nangyagak iti paboritom a bananak yu, Beshi. Agyaman na, Kailin. Agmerienda ka pa'y Jack marik na tibisin ko. Ni, kitaam a, Beshi. Kaslaki mo tong kamatan. Jack kami nan amunoy ati aramidak. Ikararag tayo lata. Asapay la kumatagimbag ni Caleb. Ada ka asi ti Diyos. Awan ti amo ka na dagsa na nagbasulag. Tapno mapasamak ti kastoy iti anak ko. Agkalma ka lang. Agbalin ka anatibkar para iti anak mo. Kan para iti pamilyam. Kasano na saan na namagasan ti anak ko? Kasano? Saan ka kami nagpanunat iti negatibo? Kas nako nakitayan. Adda ka asi ti Diyos. Hello? Manang lay ka. Apay akas ta ti boses mo. Anda kami dito ospital ita manang. Anya? Anya ti aramidan nyo dita? Asino ti na ospital? Na ospital ti ka anak ka manang. Anda nadagsa na sakit na. Anya? Kaano pa ni? Hindi pa ilan na minsan nga aldaw manang. Iti pala na minsan nga aldaw. Ngam apay nga italaan ngay mawag ka. Jack amo. No kasano nga ibagak dito kada kayo manang.
Nadagsan ngamin direk nami itang agasawa. Maawatan ka, ading ko. Nupay kasta, agbalin kayo kumaan natibker iti asawam. Di kay mapukawan iti namnama. Huwag manang. I-text mo kanyak no sa dino ti ospital nga ayan nyo ita. Agraman room number. Tapno amumi kan ni tatang no sa dino ti papanan mi. Asino di kinasarita mi ti cellphone mo itay? Ni Marlon, tatang. Oh, apay ka now. Kasla danangag ko ngayong bagam nga ospital. Wen tatang. Na ospital ka no ti apo ko yo. Ha? Ay, apay ngay. Adda ka no nadagsan a sakit ni Caleb, tatang. Anya? Sige, agsagana kayo. Pasarungkaran tayo ida. Ay, mabitlaing nga raw, tagpalesak anak ko. Kaya't ko makita ti apo ko. Ngam aging gaita, katawan pa'y nagbaliwan na balayan. Anya ngay kano ti sakit na. Adda ka no sakit na iti puso. Anya? Huwag a balayan. Ay, Masyanak nga rod amang kitkita kan ko ana. Tanagado ti aparatos ang nakakabit iti bagina. ay nakita nga rod itay. Ay na, nasurok la makatawan ti apo ko tayaw. Hanggang, ay, grabe na arig ti mapadpadasan na. Wan nga rod a balayan. Isungag kararak tayo. Agkid daw tayo iti kaasi ti Diyos. Taumimbag ti apo ko tayo. Kasano nga yan ti trabaho, Marlon? Kapilitan na sumrakaklat tamanang. Madlaw anapoy-puyat ka. Kitaam ka di tilangam iti sarming. Huwag nga rod manang. Kastamot lang ti bagbaga dagiti katrabahwak. Saan ba't ngamin amabaling nga aglanganak iti trabaho? Tanong kasto ti aramidak. Awan to ti kwarta agastusan mi. Para iti panang paagas mi iti anak mi. Maawatan ka. Angem kitaam Agin na nakamat. Narigat no day tapay ti pakaalaam iti sakit mo. Huwag manang. Atoy, awatem. Ah? Isupay nga igatang yo iti masapsapon niyo. Saanin manang? Ang dapay kwarta mi. Awatem kitni, ading ko. Para iti kaanak akday ta. Agyaman ako, nay, manang. Kalpasan di do abulan. Makaruwar tayo matlaan men. Pagyamanan iti Diyos, bakit? Sapay la kuma, tagimbagan ti anak ta, Marlon. Kas kanayon nga ibagadag iti dadakkel ta. Adda ka si ti Diyos. Mala, muto yan ta anak ta. Isagana mo nagiti gamit tayo, tapa umayan dananang kantatang. Ay, nakabayad ka ka din iti bill tayo? Nalpasan bakit? Nasaya nga rod no kasta. Tilaangan agas na ti pagparikutan ta. Sapay na pingin na ti agas na. Kasta talaga bakit? Tinapateg. Agimbag ni Caleb. Sapay ko mga rod, tamalpasan day ti apanubok ti biyag tayo. Agimbag ko man ti anak. Iti kasta. Agsublin tumatlaangan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Agrobata ko nanang. Sigurado ka kaday akabaalam tagtrabaho, anak ko. Wala nang. No saan mo akabaalan? Aginana ka pa'y. Amo ka saan ka nakaturog ang nasayaan, idi adda kayo iti ospital. Kabalak pa'y nanang. Da kayo pa lang ti makaamo kadagiti aginak Naimas ti turog da. Iso asaan ako na nagpakada. Wan, anak ko. Tagdua bulan kayo mo't anak yan iti ospital iti. Marlon, anak, agrubwat kan? Huwag tatang. Balon mon sa matyaday di kusina. Ay, huwag ngagpaiso. Nalipatak matan. Mala, orayan na, tasya kung timapan mangala. Kumusta ngay, Marlon? Nairwar mi batlangan iti ospital ni Caleb. Pagyamanan ni ti Diyos. Sapay la ko ma. Tagimbagan ti anak mi. Adda ka di pa'y tumtumaran na nga agas. At
Follow-up, check-up na yun Martes. Nasaya at mat nga rod no nakaruwaran. Makapaginanamat laangan ni Feli. Buwan nga rod. Kal nga rod tikim mutungan na. Kanayon nga min amapuyat. Kan basit laan ti kan kanan na. Nang runay, diadda kami di ospital. Talaga amay kawa ka. No saan mo abalay ti ayan mo. Nangan ka di ti anak ta, bakit? Wanlakay. Pinilit ko anangan itay. Nasaya at mat no nangan. Ngam nagbasitikinan na. Ay, nasurukan ang makabulan tinapalabas. Si Pudrim Muarday di ospital. Ngam aging gaita kat kaslan abamban nuglat. Marik na siguro tinaglalaw ka banog kan stress. So akas jay bakit? San ngamin nga umanay ti makabulan a panaginanana. Nang runa, kat madamapay lang ti pan... Ano pele? Ay, umay ka! Intakitaan nida! Apay anak ko, anya tinapasamak. Ni Caleb, nanang! Apay! Ya tinapasama ka. Balbalik ako, ba't nang hindi matala? Ay, Diyos ko! Ala, hintayon ni Diyos Hospital! Ay, makapabanog. Sa dino tinagapwa Marlon. Anday naramid mi di bodega. May sumat lagayam Kung naklakit din no sa dino tinapanam. Oh, apay ka di. Itay pa yung agri-ring ti cellphone mo. Ha? Ninanang yun samad jay mawag itay. Apay nga ta. Aday ta, umawawag manen. Sungbata mon. Amang ano napatag ti ibaghanakan ka. Owen. Hello, nanang. Hello, anak ko. Adda kami manin dito'y ospital. Ha? Intaray binikalaw. Anya? Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. apay akas na tila ngayo. Ayan ti aginak. Ti ko na ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, awan matawi jay. Jak nakita ti aginak ijay. Tatang, Nasaya at matadakan, anak ko. apay akas na tila ngayo, tatang. Ti aginak. Kuna ni nanang ita imawag, kat adda kayo iti emergency room. Ngam, kaslawan mo tawi jay. Jak makita ti aginak, tatang. Agkalma ka lang, anak ko. Saan ka kumamakmakla at itibagakan ka? Anya ti kaya tiyo asawan, tatang? Anak. Awanan ni Caleb. Anya? Saan? Saan na po nun ay tatang? Caleb! Caleb, anak! Inaramid amin dangiti doktor ti kabaalanda. Ngapawan lang ta. Saan? Anya ti ko na, Marlon? Jack maawatan. Manang, awanan ti ka na kam. Di nakman rabakan ni ti kasta? Puno ti wagbagak manang. Saan na nalasatan ti sakit na iti puso? Kasano na pasamak ti kasta? Nasuro ka makabulan laang si Pudrimwar kayo iti ospital. Kunak man no ininutan nga agimbag ni Caleb. Intaray na dito'y ospital iti ang sapa. Mawanan manang. Anya lakit din ti kasta ang mapaspasamak. Agawit kami ni tabalayin ton madamdama. Nung nawaya kayo, umay kayo kinitatang. Sige, wanadin ko. Ibagak ka ni tatang. Ay, like anak, tapay akas tatilangam. Tatang, jakam uno kasano nga ibagak kada kayo. Anya day taya. Sige, agtugaw kayo pay. Nagdagsan itirik na. Anya day ta. Imawag ni Marlon itay. Kahit, anya ti imbagana.
Ay, makapatahanag mo ti kasta anak ko. Di mo mat nga ron idiretso nga ibaga no anya dayta. Tatang, awanan ti apo ko yun. Ah, Intaray da kanoy di ospital itay. Ngam talaga nga awanan. anya? Anya tinapasama kiti apok. Jaka mo no apay napasamak da ito iti anak ko, tatang. Aging gaita. Jak maklon gawanan ni Caleb. Agbalin ka na tibkar, anak ko. Agbalin ka na tibkar para iti pamilyam. Saan tayo nga amaw no anya ti plano ti Diyos iti pamilyayo? Dupay kasta. Amok nga dati nasayat agasat nga agururay kada kayo. Tatang, Panunutin tayo langan. Anaragsak ni Caleb iti ayan tinamarswa. Kasta talaga anak ko. Saan tayo ateng